Happy anniversary, Arvin. Audience. Thank you. Uy! It's song from the Ano mo diri? Nagkakaon mo? Ah, pagod mo kayo. Ah, Jun! Uy! Saan siya? Ha? Ako ni. Ako, saka. Ako. Ikaw ka? Ako ko. Pre, nagbuot na tungan. Wala pa. Martes Alboris. Guys, si John Karakap Hanis guys no, si Kuy kontrabida ko guys. Totoo. Idol client, ikaw ba yan? Idol client. Hoy, Ricky! Hindi mo ko. Ikasukan. Idol client guys. Si Idol client guys no sa 93.9 IFM. Mapungan pa! Karoon nga live. Video na ko. Idol client na video na ko. Hoy, Ricky, pag-iskan na follow and subscribe. Ani mo follow, mamatay. Ala! Inoon! Yawan. She's knocking around, stopping now. What to be in his shoes right now? And I keep wondering who's home now. Kita lang guys, oh, sabi ko kuskus mo kanta. Turn you back to the wall. Who's holding on now? Taon-taon, lihaw ka. Alam na plato ka. Her letter started with you now. I've read it half a May lang. Yung nagamay guys. Ito mga followers, mga listeners sa RMM. Parang RMM. Tinitang sa Cebu. Kipagin sa when I wake up, she'll be next to me.